HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni sim som thum ni hu a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chum chom ke khom pha ho Jammu and Kashmir government in gamsunga Tourist mumpi som ge lesegi hola a som lile ge ta Kashmir phai chamam ho chu phat cham khading in khana anei tawin hi Thusoh hi Muslim galguh bolhon pahargam muna tourist som lila guplam anatha over tampi amachan sa zova kilah thulu nakhat chu hi chu hola ajin gamsung district chumchum a adia bagam kolgam baramulla anang nakle srinagar ho apang e Hiche ki bolo no hi mi pi te bi na ding a ki bol hidan ata longvin mabana thule la ki khial dung zuya nunghan thejin jong thu sojun asai e alangkhana United Nation to khom na India la Pakistan ke ka aha ta ki kalna no in Pakistan hi phat so na kona galguh bol ho hinta so jingle Vahchan rock state hi tin India in ngona anezin hi India Deputy Permanent Representative to United Nations Ravindra in Athusaina Pakistan Defense Minister Khawaya Asif Amat in Atisani Khoa Athusaido na Islamabad in the gets to terrorist ho ki thopinale ki chuna anaize ati Zechun vanui jinthil su bol ho chunga themu achanuwa chule pahargam muna athil bol nau chunga vanui ki vai po na dungzuya justice lut ahina ding injong anangi e hiti ho kala Kashmir gamsunga thil so zin India akon buluna umte ding hiti ki gotna nasata anai dan ule government cha anai ho gamgila ma atol jing now Thusoh umjing in hilna hiti ho zo si chu Pakistan officers on akhemo sa un hitabang ki gotna umlo dan in ase uvin hi Pakistan supaiten hitabang Thusoh laya ceasefire agreement umho apel ke kinin boldar khela thalhana ane uvin hi Pakistan Prime Minister Louis Nawaz Sharif in to dimna mo po na nei hon boino hi so sang sa sang a kyo khom lam kho sa na ding vin aning in hi India in pharmasa a adin mun anapondo anachunga babana Pakistan Airlines ho adinga airspace khading chule kungkai mun ho jong Pakistan kung ho kinga anadenga kha pi ding chan gel hutna ane ve ekiti gala torhu ho sitheza omlaiza Turkey gamsunga Pakistan te gar satlenna anaking anathua mi pilung the na chu Turkey in so thingna anaizin Pakistan adinga government cha imalam a ki thopi lodan ase uvin hi Thusoh chunga China in alang to gyala ngai khamna nei ding in anatim in chule pahargam muna kibulu na to akimana kulchilna awna ding in nge na zong anaizin hi hilna to na pat China in CPEC nuya Pakistan ki thopina investment le military aid ahin pi is hin chunga it is ongla India phathena chu ta agyal thelo be khat chu hising in hi alangkhana Indian Prime Minister Narendra Modi in high level meeting avela ana ko thokil a Indian Army 10 adatu ale thuna theina in phatsa na green light na pitan hi hitokil hanchun Indian Army 10 ale thuna ding nidan amun le abol ding danam ho dai dan ta achil ha pi the ding uchu hitai hichin avsa chu Pakistan to sarkar go bo ho chung hiting le India in khauta le man gang ta a thulana ne veti avsa na khat song hiting hi Philippines like United States in Balikatan 2025 kiti military exercise chu na panhon tan hi hiti joy military exercise hi kichu na abwal khom la owa alim pen le azaw pen chu hitai April nisim somni lakhat a ki pana ahung lungding me nisim ko ni khole ki chai ding ahin hi cha chu US sepaite sangko wale Filipino sepai sanga achung chona Australian sepai jani le somgupta injong pan ala ding u hi Indo-Pacific Treaty chunga kibuina omjing tolhan a exercise se achil ha pinaw chunga Philippines monapan sa US Marine Corps Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System Nemesis to Taiwan komcha Button Island muna hondo na zong anay ding u hi hichihin gamkol tuipi chunga gamdang kung ho vendo na anay ding aki kung ahin chule Marine Air Defense Integrated System Medis chong Unmanned aerial vehicle ho vendo le kapla na dinga ki mangding hi ekiti kigot na chunga hin China in pamosa na anay na chunga chingthei ta velhi na zong anay zin hi
Nigeria sa solam Borno state sunga mi pi poitra khadim bom thang ke kam anasu kha zain asunga to mi somni lugupta in thina anato uve Thusoh hi mi pi po gari khadim galguh bol Boko Haram hokom hidinga kencha IED anata kha zia IED gimneita anapo ki a mi somni lugup apata thina anato uva adang tampin jong machanna anato u hi Thusoh namun hi Cameron to ki gam gitna gamboru ngala vela so hin amun hi galzam IDPS tampi ho kem namun hi na chunga hitabanga bolu na hi galguh bol hon ahin chilha pizuk mu khatchu hi chule amun hi mun ha sa ta his insecurity first hole local authorities on daibanga na to na anai theji lo u hi kiti Zanhin ha lang nidan tumchun KSO Churchampul to ZSF General Headquarter in KSO Administrative Office tuibong a tolsung Thusoh mi ho anakimu pivin hi hichahin KSO akon ti zehaukip Secretary KSO Sisipul to Thonglunthang VP ZSF General Headquarter teni in Japi heading in tupon abolhan in hi Amasan Thonglunthang simte in honglungding main sim 2025 ni hua melhei gal boina zatina tu maltral sogyal do ni hua ki mancha na kingon munniaum ding hi sa mi pilanga kon sumbu ho ki khaso keding chule gari mo al heile koiman abol loading in hesa na abol in hi gamla go hu na ding a panla na mulim sa ho gyal do onele zabol na ni hua manche ding hi sa mi zo se ki thungai cha alol hin thein ding zo a panla khom che ding in temna abol in hi Apan in DJ Haukip General Secretary KSO Churchampur injong haulim na anayzin hichi achun gamsung boy ni zia molim saho gyaldo anin ho kyo hiloga separation day hi tolhana golnup kingon chom koiman bolova munni a ni khonit na kimangding a hi panla che ding in pi ho tipna bol in hi mail hei to ki khandani ho ti amel che ra khatsong hi za ei malungyal nup san ho a kinladong koiman boloding le kin gon kung teni zo ahi theichana panla che di in temna bol in hi ani khoting la hin KSO le ZSF in izaka hin suidi hi koima ki suboi lova alamjang ta kin golol hin ding zo a mi pizo sen panla ding in jong temna le nge na abol in hi May heiga kumni hinna to kilan a kin gon masapenchu wall of remembrance mon a ITLF to gunuiza ki mangding ahin chule martyr cemetery second langa martyr solha mon a taw khom na le jabol na kinjong ki mangde hitolan a hichini khwa hi koima alam lawa leile kailhang mun ho honglong ti in simlai ki loi khom na lam kai ten in mi pi ho atimna abolin hi chule hichini hoteng lahin in galha molim saho jabon le lunghem pinavat sana punvam khaido che di injong nge na anei lhonin hi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi in ahong lungding main symptom Nile galum zokal kumni hinna ninna am public convention aboldu hi hitu hi kokomi headquarters a janhi achu convener kuraizam athoba in pondo ahin hichachun aman India government in tuchana buina asulhap loto kisaya alung heilernu jang apungdo in hi hichu public convention phalahin resolution poimo chomchom jong ala adingwin akisezin hichihin tuletu a Manipur buina asulhap ting hidan jong again cha na thu apung uvin hi hichi public convention hi khumanlam panga umding hin hi cha hi mail he sunga scholar community lam kai le se solam kai hon isu chomchom ho to kisaya holimna anei du hichu government koma ki polo ding ti a hi hito kilhon a hi chikena hi atam theipena mi pi ho zawdu injong kokomi injan hi chun tipna bolvin hi Dima Hasau District Sunga Jalhi Chun NSCNIM Hall Security Force Ho Kikap Tona Ana in hi Hichil So Zichun NSCNIM Ho Mitum in Tina Ato Ovin Chule Am Ho Akon Chun May Thalle Achang Tampi Security Force on Analado Ovin hi Assam Police Headquarter in PTI Sana Achun Hichikap Tona Munchu Haflong Police Station Nuya and Kubin Le Herakliko Kikap Mun Atul So Heti Chule hichi NSCN kadar ho hi Nagaland akon hunglu hi vetin police to sojun asai in hi ki kap tu namun achu mithi long thumle
AK rifles ni pistol khatle achang tampi security force hon amudo ovin hi police to so khan saina achun NHAI National Project Golden Quadrilateral Dima Hasau District sunga sumla pai alam lova hunama kidong thu amuzi uwa Assam Police Central Security Force on joint operation abolna uwa ki kap to na umahi ati tu chanhin thingno exam do ho holna in operation achil hazing hidan tu sochun asai in hi dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe